Hola a tots i a totes, en aquest vídeo us ensenyaré a fer tombarelles endavant. El més important, no lesionar-se. Aleshores, el material que necessitarem, el màxim de coixins que tingueu per la recepció i una cotxoneta, una tovallola, una manta, el que cada persona tingui a casa. Començarem primer a ensenyar el que és la tombarella endavant completa. Straight down to Memphis. Hey, 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 mama, you suck. Hey, go to the back of hoop, mama, you go. Hey, 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 mama, you suck. Hey, go to the back of hoop, mama, you go. Hey, 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 mama, you suck. Hey, go to the back of hoop, mama, you go. Hey, 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 mama, you suck. Hey, go to the back of hoop, mama, you go. Straight to Memphis.